Nirmala Kenyam via Kamal ka Noor Online TV channel. Tokon ka lar mi jidit mi pai ben ka mat ngwani ngasa nuari ka kwi mala kana shop antere which ka gambela. Te ka lar mi chikan lat gwasa me ja lar mi banyo ka yakelone. An lar balin gwasa me chalar nena mat ngwani ngasa ka kwi nuari ka kwi mala kana shiang shop. Te ka ler mi chikana lat ka warga mi chikana gor gwasa me jen gore an wo banyo ka yakelo. Ler chikan lat gwasa me ler mi chikan lat no dongde kan te ka dol ala dola dit baje kwen ya nyok te ga de lianga batu go jano dong te ka diu kam ne ken kane kono la man ngane nore gor jeno baje nyak ye kelba ba shara ba baje lar ye bo kwana lar ler dan chikan lat gwasa me na me good news ki lar mo gwa min chikan lat kan bi ke te ka dol warga ma gwarje ke shanga jandang ro widero ka pai kel ron kina daro wide jandang ro wide die jame chana jaku kon kwena le ran kan lat gwasa me can it dear steam NCYPD Nuer Christian Youth for Peace and Development on behalf of the Board of Directors, we are excited to announce that the Nuer Christian Youth for Peace and Development will hold a General Assembly for 86-month status, meeting at the Wantoa Nuer Christian Youth for Peace and Development Center from February 7 to February 9, 2025. This important gathering will allow us to come together and focus on key areas for mission, including installation of new leadership, reviewing the Wolang 2025 PISA conference, and CYPD Center performance appraisals, number 4 annual workshop plan, and other spiritual cross-cutting issues. Lera me amlar kana de katika dol medid medong de dol ka dob dan kan lat keje ko la kan dol ko kor pen dang bakel ano ni shang ne ruon ko kor pen dang bakel be kan ke meeting chikan kullar ne tu ko ka shang ka baro ka pairo wurin ne ka shang ka bangwan ka pairo ron tin dang ro jen dang ro de die kan be ke dol ka dol mo baje lat ka wan to wareda wan to tepin gambela kan be kan assemble na mo ke dol mo kan latin ngwas mo katin be kan kalat ta dana dong de ko de je ger ke je ki new leadership installation la de kan kwar mi de kan la rech nyok be kan ta dana de peace conference de je lat ke je ko lang ke je ron kin dang ro jen dang ro di je me be kan nyok mo kan gwe nyok reda nyok bo be kan performance en chalat ki ta dana en chi Nuer Christian Youth for Peace and Development lat ke jen gwat me ke liu be kan nyok mo gwi kareda kan bon wo betek ko run ka te galan malalat ke korpen annual workshop plan and other spiritual cross cutting issues kan te garik te ko ken be kan nyaw goj bo te kong te de kan nyaw murial kan ka reye ka chikan raja mo chikan agor ken na gwasme as we prepare for this significant event, let us draw inspiration from Ecclesiastes chapter 4 verse 9 up to 10. They said two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them fail down, one can lift the other up. So I can write kodan chalat ke Ecclesiastes kani show kong wan bet bang wan woka wala kani nana shit kaman chagor kani raw ngwan kan ka kel ko mishi ram kel ki mishi kel chate de man do dianda ro de nyoka mi je rode ko de man dianda ro ko mi lo garara dien chikaro mo chikana lat kani chang mana chup ko je ka wan to warada Shang ka bakel ka pyro run kin dangro jan dangro de diech. We are looking forward to your active participation and evaluation and invaluable insight you will bring to these meetings. La warga am gwarje ka Gambela head office dung North Christian Youth for Peace nyok kene bo wone ka witin ko kenu no center Ethiopia kene South Sudan chikan warga mi chikan gor gwaye ne me warga mi cha gor ke jen ron me men ban gi gwaza me te ka rol te to ka jen North Christian Youth for Peace me ngura dia je te ka rol to kon tama
to tono gore jeno bay jalari yentama en wala murai kona chete garol mi jituok ba mi chalin kaka ano la ngude chicken mana le ro chicken le na kan ne ko la no Christian Youth for Peace no ngum le ro mo ala dur bejamat no no ka ngwane kon lat ko rodien ke nyin kot ke do brande mal de je non ka je ngum ga ken ke je no te ka teacher gwar online to ge jen go en wal dio te ka ga motor mi ka gak re wi ka gambe la ka jen sunday wala du do nguda kantin kon lat ko rodin kan kan ngach ka gor jen wo beje nywa ka yekel gor je gwando no rede kan charmat mi kan duwar chikan lat chikan dia ya gak ten chikar dia nyir ten chikar dia lok ten ko lat ka me kel karwade mangai kono gwata me jen ler chi kon len gwat men go ba dol ba jo dol na ka wan ta warda ando waje dol ka je na ba no ki kone du no man go along wo de mandan la peace conference de jo lat ka ko lankanti mi mo ko ne kon chu ka tong mi de mal de jo nong na mo jen dana go ne jen du no metikan ka gak chi mo to ka tem gor jen o de ja address ke de ja ngach ne dial wi mo tel ko lan ware telemi de chot pin tem cha gore bible ka cha telemi cha lep ki mi lamber mi cha do mi de chone e pin tar tar be ke duno de jala yu do ni alko be de ala kontre duel ba ka kul nen tin ke ba ka gwich millet kan odong chut kan ga pinya cha ba ngach ba ngwang bu ga perar chi ma to ngwana mene gwa o yin ji kwere ko ni alen kon na go den wala de ka nyin kuna ka joj mi tere ga chi tuok la de jana den ba jalat publicly ba jamal kap tek abe te ka do mi mo naw ni am ka je ler me jen ler dana de nywa ya kel warga me jen warga dan shagor director general for the board of director kan war Christian Youth for Peace jen go nywa ya kel en wi to wala kam dien kitin paiwu ka gwada paiwu ko sheling no wachi ko rudin yanbo mitte ka middo dien mi to wala beje beje nyoko mun no ngaje ya lam ni charwa ler pin gwada mo bi lat pin bi comment bi share ko bi subscribe ko gor ko do badana de rik dal de kap chonga je ana organization mi din mi shit kana me nur Christian Youth for Peace mi sha tung ne gwa ber che mal che kala re nuari che de le men we kami gang na tin tama na mene janan go de nyoya kel ani chan ye gwich ka dob dande kon gwije ko de mal de tin de kam ne de te kamal chan ko en ko lang bo ko kam de mal ni shang ka ta dan gor ko ne jela kana le ni shang an bi te mal ban che mu de